Moğollar okşaydı. Yani kakta durur. Kelme on canım istek bütün canım. Так, кличка Тасма, владелец Дембай Улай, дата рождения 2019, высота ходки 73. Maşallah. Kanat, tasma kanat tasma. Ortada ya buna. Tasma, tak, emelerini, çempiyonu. 2024, 2024, 2025, 12 tay, bir hafta maşina, kubuk, lучший лошадь деген bir kolça boz tasmadı. Maşallah. Öçer günü buna, oşta Karahuraq'ta 2 hafta maşinaдағы 100.000 сомға салған ушул tasma. Улақ бүтішіне 53 минут қалғанда бар ошонда результат қылған апта. Бүтін мына Средняя Азия танып қалды бұл tasma деген атыбызды. Барекет. Берестерді? Уже берді? Бұл түпсіз кейкілерін оқы берек. Қара құш. Maşallah. Полукровная. Кудайбердиевский область, Нокатский район. Дата рождения 2015. Кыргызстан. Страховка 1,76 m. Bunun ilgilikleri 3 avtomaşina utkan. 8. yılı 6 2018'den beri eken 60 tay değil. Tak. Prizoya'dan o şey kara kuştun cumhurganda at bilesizler Kırgızistan'da. Barınızda tanıysızlar kara kuş. Bütün Srednya Aziyaga tanılgan atlarımыздың biri. Karаңыздар судьялардағы өте чоң игіліктерді алып жүрген аттардың biri. Жазыңыз ба мына? Так. Атаман. Менікі шығып кетті ғой. Кеткен жана атам. Так. Чагаты. Владелец Мирлан Соколовский район 2018 Россия дейді. Метр холки, метр 69. Данчак. Мынаке. Данчак. Сұлулығы, красота. Мықты екен. Баку ойын көрсет. Судьялар по бокам қарасын. Нар жағын көрсетсең я бұл. Чего свое? Направление свое. Аллахан улақты айтып атамын. Мен жашаймын ғой, айнұрызенем. Так. Полукровная. Владелец Кокулев Орозбек. Волжская область, Нокат. Дата рождения 2019, высота холки 1,65 m. Так. Емелер игілікке жеткендері 2 tay дейді. 3 раза по 100 баксов дейді. Ого, бір қолчау қойыз. Қолчау қойыз. Ракета деген полукровный атыңыз. Оценка берілді. Жазыңыз ба не? Все, давайте. Следующий. Так, бакс. Данчак атекен Соколовский район. Дата рождения 2019. Так, высота холки 1. Игіліктері алдыда екен. Қайсаттайды? Бакс. Данчак. Бур. Так, 4. Следующий. 2017 yılda высота холки 1,65 m. 6 tay дейді. Kumar. Еще да. 100.000 сомдағы қойларды ұтып қойып тұр көп сорттарды. Машалла, соны аткен бе? Бұл жаңағы чистокровный емес пе? Данчак. Следующий так. Bunu tasman okuduk da. Болды. Қарақұлжаны оқыған жоқпыз ғой. Az kirdi mi? Қарақұлжа деген атымыз жаққа жазылған бұл. Метр холке қанша? Метр холке, метр 80. Қарадағы аламан улақтарды, аябай игіліктерді, жақсы емелерді алып жүрген легенда бири. Ана красотаны қараңыздар, сұлулығыны, бирок подону дагы точно ошондой жарат. Айнуржа. Maşallah. Бар 5. Az bir şey, 1 minut. Так, Қарақұлжа бар 5. Қарақұш, тасма. Қарақұлжа қалсын, қалғандар шығып тұрауыз. Тасма. Қарақұлжа. Dostlar, uçurda Bişkek'te çak. Orada жақынырақ келділер. Қарақұлжа. Қарақұлжа метр 80. Тасма қанша? 73. Тасма. Қарақұш қанша? Қолка.
Karakuş. Kolke 1.76 eken karakuş. Karakuş. Kuruk. Sana отдельно. Al uluç. Başka çok tuttan. Buradayım oğlum. Oşan uçun Suriye'den daha durduk. Судьи так решили тогда, да? Tasma menen kara kuş kalat. Kara kuşa tutup turat, desalып turat. Аны 3 metre. Tasma menen kara kuşka. Hazır bundağı. Hazır судьялар чечет. Андан кийин. Лучший атка дагы элге коёбуз. Зрительский симпатияга кубок. Так. Не кылдык анда? Вот тасма. Пожалуйста, кара бергиле. Tasma. Бирөө кетти тасмага. Tasma, экөө кетти. Tasma, төртөө кетти tasma. Tasma. Tasma birinci orunga çıkıp Birinci geldi. orun menen. Автоматически Tasma Karakuş armağı ikinci orun. ilandı. Tasma birinci orunga gitti. Karakuş. Karahulca üçüncü. Gramatalar yazıyoruz. Üçüncü mesta Karahulca, Karahulca. İkinci mesta Karakuş. Mesta Tasma. Vurma! Naviyattayız. Birinci mesta. Karakuştu hazır kubukta Onu öldürle seçmeysin de. Skoç'un öyle. Karakuş bugün mına Karakuş mına Tasman çempiyon oldu. Bizde mına Murat çarpasının atıdan adına priz var. Kiriniz Aybek Mırza. Kirin. Karakuş'un Normal yapıyoruz.